atau pinili tum jesemet pini bangke bang Putin same daka citongan same program hampang song la pen program racaria song stame dolos stame pini non ili tum la bangso press meet kang ni ya bangke jesemet bangke song hampang ci bikok si pini ni tum karbi la pen pini tum dak hamren hoi pen pupen sile bangso press meeting ni pon lo la sila solong nili aprangsi ka pachini pon ji hamren jesemet hamren rat phan pachini pon kang tum bang la lo ahok lo kidam tang la bangso 15 ni la dharna ke do pen khironi charia lelong la bangso aisu bante la bangso problem nang ke cheng pen ni tum hadaksi jesemet karbilo chali song ni tum hamren pen tami hadaksi chitto dun lo la pen hadak pen ni tum aja ke to we sinang kele aja ka tum ya dap sinang kele la pusona masini tum dak hamren long bang ke ni tum tangra ka chi song mate dharna bang do ponun ne dala jesemet bang ke tumita sunday penak masi office ave pini nil tum DC office long dam lo setame rak DC phanchi tong dam de dalo additional phanchi amsi chi tong dam chalo setame nitum additional phan nitum appeal lo tuning ri lo setame 144 PL lo proper permission ave pulote dharna kedo bangke hukum pipe dalo kachisi ka bangke information si pichat po pulo setame chok che dalo 144 declare lo pumasi asi dharna dolong le dalo postame pini ni tumla bangso press meet bangke do pen rada phan klar daklang pachini ye phansi isi ke ni pono lapen isi bangke nili tum pen kaningi dun kang tung la bangso isu long bangke la pulo VGR along le along ke do karbi le punon bihari le punon bangali le punon jat ajati same ladak pen bangke eviction vek nang po tharle vek nang po lapen labangso tharle pen det pen nili kaningi dun kang tung bangke tharle pen det pen konane along aprek karbion long moton mas council jurisdiction alo si bikok pote labangke katharle ta leave lasi katharle le prote karbion mas council a jurisdiction angkang pen angtan silang dum phan lung nang po bang sini bangke sodak pen ningje do ningtung lapen labangso akatharle long penap pinista me chingwai bomlo penap same chingwai phan karbion mas council authority tumpen hang pono laso ga chingwai long niligani dun kang tunga bangke lalo political aphan chejong pen lada bangso meeting pir ko bancok che de non jitu pudam nang non jitu sarkar chari voi ke BJP atuma bang government atuma bang nang tum ASDC tum da sarkar chari lo congress tum da sarkar chari lo pulaso kachi yong penamasi la bangso alam pangsanji pu bangke ni tum kroidun de mantun de kroidun thek jong si ladak latuma phan thale ledat pulote hamran chot kali all kar bienglong bangsi suluk sodak bangke doji hala so suluk sodak non jesemet exam same sidiboy hala so suluk sodak jong sidokok pote adaito ke karbiong tomas council la pela so lama putha ga bangke eviction claim kle tharle le lapen pangsam se lake karbiong tomas council se adaito lo alang tumsi responsible lo kedam tang kachiri tumhan jong ta lewe lo konon koman ma kachari wa ha tumasi jong ta jong po ke claim ta tumsi claim nang po la sing tum dak hamrana rat pen jesemet ningduk lo alang itum KSA brothers tum alang itum kachi song pen areng kisonang nili thegundes tame pin la non pen batai ki thoma phong sila dak kache plang lo pu jong si itum ehem nang ki dodun also si hem pu phan areng ka peso pote la ke tharak mi pigalam lo chin su me melam lo la si ladak pen mangke tharle vek nang po tharle letik bangke kachi song tame ington telo la pen isi nili tum ahin pen puthot kaningi dun kang tung bang lalo jitu social media long ki joi phone ka che thang klong jesemet la whatsapp along alang litum lamtoy ka jipi attack donon leader no man attack donon pu hala so whatsapp galong ke do an contact number ke do an bang ke erase lab nangji la pen berta ke long dun teng pulote alang litum bang phone bang phone erase long lelang pu pu hala tuman prabjin pen erase nangi la pen sony bang edu nang tung bang la puson lo itu penap pini la penapa meeting along yong si eviction po alang litum lamchak chipilo poi phit same arnia ki ong alang litum phan kapidu thui mate arni ki ong after elections eviction ji po bangkani litum pen bangke chikroi dun thek the before elections la bangke claim nang ji la pen claim lo pote rimvet nang ji la ar dopak subak arti choa bisar ke claim bangke kroi dun de lo la pen non jong sila dak bangke rimvet be pote ke bang jilang arni ekai suri ekai pharo le alang ladak chisong sitame la sopot ke chunchelo la sinon
e phonga ke ot pen si rimvet nai pen before MP election sila so bangke claim back nai pubang sini tu bangke sodak pen demandun lo aprangsi hirang ke bitung phan kachuru pajir lo lasi lalo non la pijar vijar alam the puthak sini tanigi po la pen pini pen kaching ki kaching wai la pijar vijar alam the puthak ki cheng pon lo lalo lasi nili mate kyong dung dak hamre na rat same aning hangel la hello la pijar vijar alam the puthak kaching ki kaching wai pachun pe me nai la pen la dak kado we political party wala ham phanga song stame la dak political isu methang political party pula so isu bang jewan wedet pensi claim ponangi lalo lapen nili Karbi Anglong autonomous council of Hanstame churu lo tong sekot pen kaching wa yi a platform nangke hang thek porbangai chuningri churu lo lapen labang so puthak nili yung pen kachuningri lo labang ta lapen labang so pijar vijar lam the puthak bangke pachun vek nang ji pusini hin stame pulo ningji pon lo lasi labang so puthake labang so kaching wa along pustame isia tams dukok tahai mene setelah sobang labang so tams kipi pia prang pensame isia lis bangke hardak election popula so lis bangke pidam det nangi pusnili hin pensame bai tum hamre na rat atum same la sonma si akari la silabang so rat kari along li Karbi Anglong autonomous council Dr. Tuliram rong hangstame labang so rat kari along nang cekroi dun nangi lapen labang so puthak pijar vijar lam the puthak bangke pachun vek nangi lapen pachun vek pupusi ning thesi nilam the bangar pancholo to pini jasemet phirangke bitung nomhan nangke phat nang ko kalam the bangke pini West Karbi Anglong hamren taun na hin pensin nang tum khado we Karbi Anglong adang phanta nitumla press kelang mate media kelang korting jedumhan pachining tung jasemet pini laso press meet kang ni nang kok dak bangke tum kache song anok be KSA pencenglok dak social organization kaprek social organization song keja abang pu bang pinum tado asi nil tumehin pen Karbi Anglong rat fan isi ke pachini kang tunglam the bangke tarikre pho ASC KSA kense ASC jutfron alang tum Karbi Anglong arada farman kache song kheruni chariali pen dak dongka salkolupisa thengno kache song ki jut pen alang tum dipu kache dam la bangso kheruni charialong bihari tum katengkheng do najok la bangso puthak ni tum ningduk pik lasi jasemet ni tum hamrena rat pen same pini Karbi Anglong rat fan isi ke pachini kang tung wai dak pen ke pachini kang tung bangke itumak he phan ajir ding klui pen nangkelang rop nangkelang sir laboson do lasi itumak he election hai ilote joglo pu bang matha chot pute itumak he bang muajir ke ding itum jut kogi lason sip kyong dung Karbi rat tum chechar lo lasi jasemet nona batai niltum Karbi Anglong rat ke ong dung tumaning ke hanga bangke laso itumak he phan kai kita naga dhongsu mate itumak he phan iputhak nangkar kanjam labang so he phan bangke power bang pipedet nang pobusi pini labang so press meet long pen nituma hin pen tame white dak pen pachini lo pen kewang jilangan istame lahai ladak da delo khiruni da de bukajan da do pen hawra ghada long da do lahai pjr vijara long le aron re pen ke do ke thak labson kason se pon labson do silhaya long le khaduk kawe nilituma hin pen bare lo kaprek social organization am dache song pik lo poi phis ame council Karbi Anglong Autonomous Council kachari tom anuang kok alo cewar we la solam la sinono bangke nang limet hang apok reng lo pupen khei virdet polotela bangke siak muanisi nang tom council ke dohut isi anung no dokogi la si jasemet Karbi Anglong rat pini nang le tomang no press meet ke wang nang kok alam thila huil hailo la si pen pini kaching wai ASC tum phan ke hang baji flipensi non alang tum toksu doji labang so toksu nil tum theglong lelang ladak penta 50% alam thin tum buji un pen ke ong tung arat buji ji la pen na balong same kaching wai phar dak de plote kheya sentiment bang ke lip pikpo lailo pini Karbi Anglong phan si klar dak pen ka pachini kang tung la si la swa ghotona bang thuke prabjin pen pangsam nang la pen ka pangsam choli rat phan prabjin pen ensar bang peklang thek nang po lalo pini hamren taun hin pen Karbi Anglong rat phan isi mane Karbi Anglong Autonomous Council ke ja tum phan white dak pen ka pachini lam the la si nilam the noni boy akaning je lansing ton kok kardom